I pozdrav svima, danas sam rešio da vam pokažem kako da, naprimjer, da merite, naprimjer, ne znam, RAM, grafičku i tako dalje, da u vašim video igrama. Naravno, za taj program vam je potreban jeste MC Afterburner, tako nešto, ili Afterbrowser, tako nešto. Dakle, šta ćemo, prvo pričamo nešto o tom programu, on služi za vašu grafičku karticu, performanse, poboljšavanje. Naravno, to može znati na prethodnom videu na mom kanalu, tako da rešio sam da kako napravite kao game test, da tako kažem. Naravno, treba da idete u podešavanje. Vi se ovdje pitate šta je ovo jebote še. Dobro, to ne mora da se zna. Idemo na monitoring, tu treba da idemo. Dakle, šta treba da uradimo? Naprimjer, vidite ovako što piše, naprimjer, I'm Soint. Dakle, ako treba da meri temperaturu, naprimjer, naše grafičke kartice, ja ovako tim to i nema je više. Znači, neće on ni da ima. Znači, mora da bude uključeno da bi se to videlo, da se zna šta se tu dešava. Što znam. Ovo, bukvalno ja tu imam samo neke stvari malo. Framerate, može li da uključite framerate i da znate isto tu šta se tu dešava. Eto ovako, pa ćemo da vidimo što. I framerate, ne znam što. I tako da ne znam što drugo pričam, tako da učit ćemo da sad u neku igricu pa da vidimo šta je. Ali da, treba vam čak ovo. Rajva, da. To sam zaboravio da vam pokažem, Rive vam je potreban da bi se pokrenula situacija, znači ja ću morati naprimjer ovdje da bi mi pokazalo. Ja sam stavljeno ovdje piše Loud Medium. Shot of display, možete isključiti, ne morate jer... Tako da nisam baš pratio situaciju sa ovom Rive-u. Tako da ne znam što drugo pričam o tome. To nemam da koristim, ali nemam. Tako da... Idemo... A ja ću bolje da skinem sa tekstorijem pa ćemo da vidimo. Naravno, i vidimo se u nekoj igrici. Dakle, ja sam odlučio da bude Call of Duty, tako da sad ćemo da vidimo performanse kako. Da vidimo, kao što možda vidimo, grena mi grafičko na 50, na 40-50 stepeni, to mu je negdje oko 43 do 2%. Naravno, procesor mi se 4 jezgra, kao što vidite može da RAM mi je do 3580 megabita, PPS mi se tera na 90 i 80, tako da možete da vidite. Naravno, ako želite da probamo nekoliko različitih igrica game testova, tako da ja ću to naravno da snimim. Tako da možete vidjeti naravno specifikacije mog računara u opisu, to jeste u odnosnim podacima igre, tako da dugo nisam mogao da snimim, tako da jer sam imao ispite vanrednih u školi, tako da ne znam što drugo pričam o tome, zato što, ali očekujte neki gameplay i nekoliko tutoriala, reakcija i tako da. Gameplay ću da snimim što se tiče gameplaya, bez facecama, ali možda bude u početkom intra i tako dalje. Za moj face, da vidite opet moju facu. Šta drugo da pričam o tome, vidite, kao što možda zapratite ovdje situaciju, tako da nešto da se ne vjerujem što vidite. Mogao sam, ne vjerujem, kako da kažem, sve ćemo vidimo, da vidimo kako ovdje tera. Ne znam što drugo pričam o tome, kao što možete, frameovi mi se odlično krenuti, mi se ovdje odlično, ako hoćete napravimo i ne testiramo kakav je na primjer Fortnite ili neka druga igra, to, ajde završit ćemo sad ovaj klip, dobro, to je to. I eto, to bi bilo to, naravno što ste mogli da vidite kako tera GPU, to je grafička kartica, procesor, RAM i tako dalje, i frameovi. Tako da to je da se vidi kako to sve to ide, naravno, tako da. Naravno, ako želite i napravimo to serijal kao game test, sa nekim igricama kao što je, ne znam, Fortnite, Call of Duty, Battlefield i tako dalje. To ćemo naravno to da uradimo, ako želite napišite to u komentarima, da znam da snimim takve stvari sad. I naravno, tako da šta drugo pričam o tome, zato što jer
I da, kako to, i tako ako ste novi na kanal, obavezno podržite to jedan velikim lajkom i subscribeujte se ako ste novi na kanal, to mi puno znači naravno, tako da i bit će još ovakvih testova sigurno, obećano ako podržavate to velikim lajkom, to će vam snimiti, tako da to bi bilo to i pozdrav!